Majuah-juah man banta kerina, terpujilah Tuhan ibas kegeluhunta, si tetap nemani kita genduari nari rasa lalap. Ibas pak seenda ateta negahkan rema GBKP, alu pengarapan maka arah kata di bata enda nambahi kini tekenta tetap nggeluh bagi si ngena akap Tuhan. Sopi kita negahkan karena kata di bata, mari dage si pebulat ukurta, ras kita kerina ertoto kita. Jahwe di bata Bapa kami, terpuji gelarndu Tuhan, termulia gelarndu. Ate kami denggahkan sada bagin karena katandu Tuhan, ngerana dagi kaman kami Bapa. Gelah arah kata di bata, tangkas man kami. Kaitin si jadi surat-surat Tuhan ibas kegeluhan kami. Ngerana dagi kam Bapa, ibas gelar Yesus Kristus, reh kami ngadap man bandu. Amin. Kekelangan di Tuhan ta Yesus Kristus, kata di bata si jadi bahan perundungan ta ibas waris enda enda. Ibuat ibas kitab 2 Korinti bindu 8 ayat siwah bagenda nina kata di bata. Iatahdu uga liasna Tuhan ta Yesus Kristus, maka aminna bahaya gia ia, tapi guna kini ulindu ipemusilna bana, gelah arah kemusilenna jadi bahaya kam. Kata di bata enda situ hunang ngerana karena surat Rasul Paulus man perpulungan ikuta Korinti, si ngajuk perpulungan Korinti, gelah tetap ngasup nampati kalak si beban, silit ibas kini seran kegeluhena. Alu palas si jadi perayakan i tengah-tengah kegeluhan ta manusia, laku nampati kalak si beban. Mekap lias ate Tuhan Yesus Kristus. Itahandu uga liasna Tuhan ta Yesus Kristus, maka amin nagia baya ia, tapi guna kini ulindu, ipemusilna bana gelah arah kemusilna jadi baya kam. Yesus Kristus berkorban, git ia jadi seri ras manusia, ipemusilna bana gelah kita baya ibas kini takan. Kini bayakan sini maksudkan ijendalah terjeng kini bayakan secara doni, secara materi, tapi kini bayakan si erbahanca kita ngalukan keterkelinan, mekap kini rajan surga. Memang adu sungkun pusuh skala-skala manusia, apa yang ngedage pilih do, jadi kalak baya entah kalak mesra, pada umumna ijabat kalak baya. Tapi perayakan tai basuari sendah endalah terjeng kita ngerana soal kini bayakan doni, tapi kini bayakan surgawi. Alu teladan si enggo ibahan Tuhan Yesus Kristus. Maka alu bage kai pedampar kegeluhan ta, ngit kita jadi pasu-pasu man kala si beban. Ngit kita nampati teman ta manusia, sebab kala si megagah rutang nang dangi kala sila megagah. Makana kekelangan di Tuhan ta Yesus Kristus, kala sir kini teken arah krina kegeluhena teridah terpancar tersinal sal, maka yang git nampati teman manusia, subuk arah materi, arah tenaga, arah pertoton, arah waktu si berikan kita nang dani temanta. Adi sinon karena pengorbanan Tuhan ta Yesus, si jadi usihan man banta, alu mereken kesahna, gelah kita ngalokan keterkelinan, maikin akap kami kini bayakan simbelin nakal sialukan kita ibas kegeluhan ta. Tentu alu bage kita pe ianjuk di bataka, gelah tetap ngasup nampati temanta manusia. Soal baya ras mesra, tentu enda lah jadi sukat-sukat kita engkelengi temanta manusia. Lit deba guna ngayaki kini baya kenenda, dilakukan na alu cara-cara sila ngena ati Tuhan. Mekap nokohi teman, nangko, nebu-nebu, bagi kape make kuasa-kuasa gelap. Tapi ate tamin, subuk kaipe situasi kegeluhan ta. Kita tetap ngasup, encidahkan kemurahan hati, kini bayakan, singena ate Tuhan, mekap melumbar nang dangi temanta manusia. Jadi bagem ning kami man bantai bas kesempatan enda. Marilah arah gegah kesempatan waktu si berikan kita guna temanta manusia
merae jadi sada pengapul man bana gelah tetap ia ngasup paguh artinitakan arah kai si inggo idahna ibas kegeluhenta. Marilah kita jadi usihan arah kita ngit berkorban nampati teman-teman manusia silit ibas kekurangan. Terpuji gelar Tuhan. Amin. Ras kita kerina artoto kita. Bujur Tuhan di bata Bapa kami. Katando enggo idengkahkan kami Tuhan. Kami si makekan kami gelah banci. Kami ngasup dalan kenca bagi si ngena ate Tuhan. Kami kap perkakas nu Tuhan guna ngelaken kaleng ate iba bodoni indah. Iba segelar Yesus Kristus lah kami ngadap man bandu. Amin.